Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Wairire buya omwacho murigarie geteseni negie Ensoko ngwakira ngambia mono ekiagera ogendete kubwate mirubiri tokoretero butukuno mubaso asenchira yo kwemanya asenchira yo kwegokia aboigo no kumanya ria genderete ase binyoro na Kenya ngima amonense ngima omwacho murigereria na kwariganiria sense yeyemo yicumapiri ya rero asere kitariki 2 mutenyi no gatano na gatatu omwako yoiga bwikiri bubere 2025 nomo ireteria nenkurukunga eri na mura kingo sabanga tochakeamo eri obwemanye Omurai wense William Ruto goteba bali bagukana chinkwana gati y'aba Kenya mbali batali ina maroro yense. If you don't have a vision, millions of Kenya have. Umawaziri w'uburendi waime Murkomen omochirie Gachagua asamangana awateranse. This is the first time in the history of Kenya since 1963 that we have had the most irresponsible leader who has occupied the highest office. Aba Kenya tibaganeti chira korende na magenderero oyakwanire muraiwe kyama ya DCP Rigathi Gachagua. Naona huyu rais ameenda pale kuleta vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Togochaka kurachinse mocheto chagusi tokumanyiwanga amateyemo kurase kenyurukeri rumi yegotoka abanyamatuta West Mugirango county ya Nyamira nigo yasabiro gusirwa kurasabarai ao erio bayenyo yomwabo oyosiri obugima bwaye abwase bili ya nyagetari yachire gwetania emilioni yemo amagana 52 bagosangana Ensoko TV nige amateyo yaereire ali amakongo bagwetera ekerumukia bukoroberio mukomoeni ya nyagusira ororekanire gutaikirana barure enamba yabo asonde bwensi orabe no kugania kubakonya enamba iyo nigere esiro eyemeye mu 52 isano kianda isano na isato kianda asiri tarigocha Naomi Kerubo tonyororobotyo kurwase umuriketo Vincent Mwezi migo Steve mogaka gakionde bwesi oroborai gakina bagwanja gonkonyo yo kweruonde bwesi Nekerero kurase Naomi Kerubo oyore na mariga mange chingaki ere amone amate yonsi basinyire kurusyo muberbo mugakoye oyo kwamete imeyenkendo yemo imeyo muchogosongo wetera buna chibese nyagosira arwalitiwe nigo chirege saraigoro ekyo amate yenete makoni kiregento asenkeye nonyane chisuguri chonsi te konyara wakana nyagosira okorokwa Wilson Nyakundi onkaga nigabeire gakwerwanira gwetera gwake bikoroto chirangia somo chyo kebirigo asege kagetarige kebono ekyo nakike bagabeire kagosirera na kogorokeria inke yaye eyobono ebwata magomba mange eyenemenene tingo yagakie abantu baminto gaki Omokoroba wichitariki sano nemo mutinyo gatano na limo omwako yoiga chingaki Nyakundi akorire kebago kiaye karenchera gochebwaye epikipiki kamotunya na wike Kenya na kumutigira chinkoma chintindi Togatema konyebwati ya tamete tujye tikojekera akairunya mgetari Nyamira agasinya arasinya akaminyo kigubosongo songa no irwa kabera omutinyo muni chigwikibere one piri ere milioni yamo na 700,000 twasinyira umusigo Nyagosira oyorenge no mukebo kurwani obotaka nigasirire na gotigere nkeye tari na bokonyi bonde abwase amateye bone kobori abaraibo wanchokuya baba ikangana rigosoma berora igorerwe eri gochikoyaniwa abagaba nabasi yabanyalibo gakinkonye gaki abane bari sukuru gakitimbu atikenda timbu atichaene nyumba yo kambu atagakiti no nasabana bakora gakikende ngiyo nonye nyumba kende ngiyo nonye ndegera teyo nkeye gere ntakanto bugati bore monto bugati kende ngo sinywa sengo chakira na sengo korera
abantu bakobutamba yasenge njo yobotaka gaki itwachandekire gaki hakio manenone gaki obotako Eamate yansameye nikobona sobamo bakuboli abarai abo baikange nakoba okoboko ili gosemba ni yumabo asikeria bagoteba nigobagesira sichinga kichinyinge hepiri ya tulitoereire kamuranche gaki motokonye muchiono mutaka ntubugatikende no ne itokoria etorense bobepi twaikereirwe bona tosinyirese tokorigereri gochia abaishimiwa bandi janua tokonye abamokorigie kerogeke Stiumo gaka yalibo tokonye tobogorerio musigo cherusa momanyi muto gwanja barayibaje gabatokonya bantu baminto ogosira kwanya kundi bune staringi yenkeye niko kwaorokire birengo byobutaka burasenkeye egento boy gogetageta abantu bonsi gosangana kobeka emitwamo eri gosenya gosira naretwe na kwani gubuya kaki mwari gocha motokonye none ndagera twabutire baka tubimbeta maiso baka twaombiri nyakundi ominto na agutinde kwari origerio mochibona bakoro kananga ochega no gene ngere gesimete no ne ritoke namugaka tabwete kenda ari wontigara nonye timbu atina bona etana ni nyagetari bakachibesa kiasinyire Vincent Monda, Ensoko TV. Nase umuyiga bugusangereria eri gukonya omwanchi bwekanisa gosobwagachi bwekanisa ya Catholic ya Itongo imeye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South oyo koriye kerogo kyobochumbe bwanyaribari chache Dr. Joseph Wirundo osabire nigasabire abamereria gusamabera asaba Gitutu n'abanyaribari abo babeire bakubuna chimbebe amo negekore kia bwangoiga ase abange babeire bakomochia abanyaribari bachache kubwatekana ne chibura buru cyane kiwa ase chiro ya Keumbo nandimo ngabere tinta idikorujwa za chinyinge gosi ogoraria esegie ebuadetense nande endu yane kwabolio mubaga no le safe omanyete kero twa chieta rintuntu amanyete twachire gosaba mabera uno munyaribari gocha Gitutu twamenyire myaka yonsi ntwanya kubuna kende lakini tukagosa ali tukaruta omonto otara understand none ensenga itorochi ekero okonyora in fact some of them bamanyetiyo Gitutu no munyaribari Gitutu nero monene nenyomba enda enjogu intugu no munyaribari etusigeto Gitutu ogambi bwa karure Gitutu bwacha nyaribari twakunake twaira Gitutu etaunie lakini twachora twagoseire gusiengima in fact tusogete no goteba ntuna abanyaribari torogo kwanira abanyaribari kentongerege goso mutu mumanyeti ningigego chomotu jigoni kaki twabere obosoko nabwo tumenyerete into kuno munyaribari tubwati any problem, there is no problem mama ngane boundary no gotebani arioloje mari mwango limwanyalebe twakolirero ayaerire lakini katubito monto tamanyeti ngaitoigete na kitumenyete ngaitwarure miaka karibu 100 na kitu mbono gocha goteba ngayimo bagugwetera somo baga no manyire into nje buna birundu tu no bosoko tudate kurusia abantu baminto igeganya turigo chigutwara dispute yende yonsi kebagendi kuna moko kebagendi yakoira netamu ya kabiri nje bono buna abanyaribari banda tsireiga mbwatera abo twagache itawuni yende yabuso Nabarai ao bakoragwa no mujumbo Kitutu Church South Anthony Kibagendi no yokoriye kirogo ky'obujumbe nyaribari chache Dr. Joseph Wirundo omwamsie Thomas Obale negati abande nigo baikira nase kanisa egosekerisia kia St. Leo Itongo eriko basira ase ogusangereria kwobwagachi bagukwana nigo bamocha serikali ye county ya Kisii ase ugutekerania obukoreri obuya na kuriira yokurwanirira omwanainchi boigo nigo baenekia ugusira Fred Matiang'i aso kwirurukia bendera yekirogo ky'oburai bwense asobochori obonene ebole bosio roboti orwo oyo minto Frida Kerubo nari noro rwa senchera y'ogwikirano
Egati ya barai ni gobaikirana imeyekirisia gia St. Leo Itongo ilio kubasira asugusangereria enengo ilio kwagacha ekelisikyo bakoragwa n'omujumbe okitutu chache South Anthony Kibagendi no yokorigi kirugo ky'obujumbe Dr. Joseph Birundu nigo bamuchie serikali ya kaunti ya Kisii asukuburwa kubulendi nabo igogotaikirania obukoleri obya. Watu wanapigwa ngeta, watu wananyanganywa. Sababu mtu tulichagua kama gavana ameenda akageuza vijana wetu, badala ya kuwapea kazi anawaweka wanakuwa goons. Hao vijana wanapiga kina mama na kuwanyanganya pesa na simu zao. Hao vijana wameamua wakisikia mtu yoyote ambaye anapinga huyo gavana wanamletea fujo. Ona igomo getutu esegia buate ni yetauni. We have somebody to abeke over 70-80 billion, lakini HLS skewed chigo tumeka. Owe, mtu abeke romo gako itobeti korokomo ske macho ombaki. Nere toji kwa kirobo gabana aida ni okoboko kwa ego chiaso mo betutu kosnero wategazi. Chinga kecho boigo nigo Kibagendi amochia eserikali ya William Ruto asoko moturubania chinga ki ainekebuna na agendete kurwanirira omwananchi. Kwambia wewe William Ruto, hapa Kisii umekuwa ukituma hao vifaranga wako, wanazunguka kila sehemu, wanakuja huku kwetu. Hata umechukua vijana wengine wa hapa, umeanza kuwapea pesa eti wanipinge kiti ya MP. Mimi nakuambia Ruto, hapa ground mimi hamtawezana na mimi. Hamtawezana na mimi. Mara unanishika kule Nairobi, unanizungusha usiku kucha kama mchawi. Unanitumia watu wa EACC wanakuja kutusumbua kwa CDF. Boigo huyo kuligia ekirugo kyobo MCA ime ward ya Kitutu Central. Josephat Sungura ni gamuchia omorai orabisi asogotaikirania obokoreri obya na kugania gusirwa ile korenta amonchirilio. Problem in the county assembly of Kisii is one, because presentation. We want somebody okoigoro muno omaete mwaje tekibagenda koba akuga for the benefit ya bantu ba tukabe ko muntu tali kuga ere motion no na mutenya kumeka assembly no nyana yemo. That's why akinu nteme 5 years akinteme nali muranjenga Kitutu Central mbagwatu musacha buno barago chaboga kurusobo gari obarago cholikiro bante town ingantu dio kitao tolikira na tigera ufatanya bila lakini hiyo kitu inatuma sana. Wacha tusaidiane monkonya 2027 elina kitonya wakonya na abantu. Asensemende nigo Dr. Joseph Birundu ainekia guchegokora amonchirilio asibunge ya Nyaribari na guikirania oborayo buya na kuirania amaskani ase omonyaribari. Kimurare kora irananga Kibagendi chikura jendo jini jisa ine muracha murato konya turarwane segie kalirogora 2027 intuna abande ba minto bonsi pitore Jubilee. We have made one decision ngango sibitore to change bugambi tobwate nande tuirania amaskani tuabwate kuno omonyaribari ekerekero togweta abangina baitogali kembumba kuchiguna kobomo nigo bamokoboko Dr. Fred Matiang'i asokwirurukia ebendera yokorigie kirgo ky'oborai bwense omwaka bw'ekiri 2025 asibagania abagusi bonsi kumusira 2027 sisi kama jamii na Wakenya wote tumeungana na tumeamua tunaleta kijana wetu como tuno visa 2027 ntuntu bwato monto itoketi omonto ito we are in different camps bono iga different camps but es ekigenge kenene no gosukuma mwana ito akaransa ya sabande bago ikaransa anyale gotoretera magendero kusi. So 2027 we have one presidential candidate kurugusi okoroku Fred Okengo Matia ntuno elani meti ntotageti Kerubo Frida Ensoko TV. Nekero amatanga yabane bali basireti obugima bwabo gwetero kwanyoka gwecho bali kolema ase skuru y'echinche ewadi ya Kebanyaro ebunge ya Borabu ime ya Nyamira barache kwaini wa Kebomo ewiki yega niga barai ao abo bagenderete gutalira chiama techo ase batebire bachigotenena na barabo gusemba chigotena na barabo erio konyora bachigo bakonya ase amatanga iyo nonya nabo Dr. Chofrey Inyanaro
obamochirie CDF yaborabu ase ogotaboria abamenyi borogongorwo igoro yeriroba ry'echinsemecho kurende ase barimete echo ase yende konyora yanyokire amatuko abwangoiga. Nengoro Dr. Geoffrey Nyanaro engasi yaborabu ena ikira ase kenyorogie chinche momaete last week egento giakorekanete ase echo eliare kwaga kore mugari ntwanyorete iyo bandi anyogete igatuba abantu babiri oyo mona aliokolewa ba minyogete bakamurusi bakamuira nyagetari oyo ndi nero kwamete ibi kero batemete komurusi bakarajiza chiarire through the county government of Nyamira eke kraktangi atumetu igacha kubakonya kero kiari konte process yo kubakonya na ndi natwanyorete liro balideri anyokire asa abantu bali barenge batatu na ndi likabatu babonsi kero bono giatemete na botwatebete kubuna bonsi pie babwente babwatirane tukumali na bakasiria magimabo litangani twaja goteye family pole chi family chiri cyaba murabali bade pole nene nabanya kenyoro pole asokusiria ba murabaino bona se chi family echi at least no twatalirega chi family we have communicated with the committee koroberia matangaya they have informed banya bangiro on Thursday ali nyangoge primary. So we are in communication kiagara kuruya family na tebe tukumbacho reta abantu babere barase komije yo na ndubona bunabarai we are trying to reach each family ndoma etejine each family kitai kwenyara na ndubunabarai torenga itoko bakonya erinde bachiko abamwabo a decent send off ono niko nale batebia oyo mintu mwisimu wengazi byamona seminjugo change byamona seminjugo toikange nambu yamona sengenje gwakire asokole okodiria banyorete mukasa na bemme cyande gotonyora muna bone ground yeke intutu akineiro ntomaete nkukire botambe onye nditu abole tukuna utwale kubakana kie ground yeke ko botambe rosi cyo chikorokunga kidiji kiri kikwagachuwa muna chisepti tangi erinde njitu salekera lakini wana sengenje tutabole tikwe wana ligelikia kodende mbyamona asengenje mwato ikirange ya maranya ngako ruchinje iwanga tebana mbyamona sana ase oyo minto mwezi migo kobolio wezi migo bana igokoro kwengasi akalira maya gocha gotororana ngaki abantu ba minto banyara korara goetera liroba abatebiri gego ikomwakonde abantu bande bache inise ko ba example kyo kara umwara bune serikali yaira chipesororo mbaye guchikura bone tubwende tosome example kirikia board kalau abantu nabacharirio omoerio inuma nyumurayo ino ingoko bagoko baikange Ekomiteria ekoroberio moyega hukobaenia baria bane basiri bugima bwabo chinga kibaringe gukunya inyumba yobochenu imeye kenyero gyechinche imeye wodi ya Kyabonyaru imeya Nyamira nigo yasabiro kubwatesiwa eri gose mbaeni amateyo asencherengia bagusanga Nensoko TV nigo babolira barai ao babeko koboko ase chinkechi asekeria bagoteba echine chinka chire no konyora wensemono twabeire tukubanga twaragire rituko lyo koenia abanchu baito oyo minto onkundi Nyamanga oyo minto aperimarita oyo minto Dennis Kinanga na Joseph Misuko abana abantu babwate chifamily chinke bale kwirigeria sogo chechaliraba esogo kunya chingole rinde banyora kini asengenje omubasekano ukabwaterania bono abantu babo batigaire magega na batware ngosaba minto mwanyagetinke motobwate sigaki asogwanja ekore piri egere nene yokoranga twabaenirie samasikani ali Nyasaye goteba chingongo chionsi motobwatesie esenchera yogotoma egetoro kia ogwetera ase paypiri itu abekire gosomerie ta chinche trajet party of fund committee ne paypiri number igere 247247 ne account number 602857 igona bonale korangeringa ase county government yaito ya Nyamira na mwanyagetinge ngima Gusii na bana ngo sabanga omo gavano itamo sinyalibo mwanjwa yo minto Simbarati oyo minto Patrick Osero Jemi Vincent Kemosi
our women representatives Cherusa Momanyi na our MCS mwensi kamoranje moigwe birero motobwate sierinde morutego cha paybill number ye elinde aserituke liria aramisi tonyale ko batokoenia abantu baito asenjereria masikani. Abarai nigo baburiria bamwabo kubeka siasa chomorembe ase chingaki chionsi anene imeyorogongo rwa Gusii bagukwana sensemo yario kindo egotoke bunge yabo machoge borabu niga barai boigo baburiwe goikerania magenderero ase chinsemo ao echio bagokorera chingaki echio nigo boigo nigo bamuchirie gati ya barai abo bagenderete kwebisa magega ya Dr. Fred Matiang'i oyo bwateganga yokorwanirira ekirogo kyoborai bwense kurende batari gwikerania amagenderero ase abanainchi tuwaro murembe no gwanchani nonya Yesu tanjiri na bantu bonse una murega mwezi muko nganja lakini abane mbaro bagareki banganjite uriyo tagwanjite iwo kunya kumwebereringa gatu mwana omindo ningutarire ngora paka mwisho naboko nyoro gwanje igori bagari ukuburie myoro nuburie moro ukurwani umuntu ngagwanje onye tagwanje takoriki tagwanje kwa korro morembe yo private all over. We want you people na inu wala to morembori motebali munabarai so that we don't want ndotege kisei ase au machoro chiga oraimbo le motu egento nale kubabori abantu amito ya to abatwererwa asengenjo moroche na siasa chigendete anto baba tabanga Matiang'i no lito ye Matiang'i no lito umwanu lito no lito abantu bari batarakore gasi muchiwa muchende kyanda batebi abantu bari batarakore gasi ndagitego te abantu bamitonga 2027 kewika mu basa kungainwa omuntu natana Matiang'i munara Matiang'i ese Matiang'i no mwana ino mubori iki huwa kolile pagwa watu hawa ni wa Kikuyu hawa ni wa Kisii hawa ni wa Luya tosa alone sezi mitoyinga mnebi sisi sote ni wa Kenya sisi sote ni wa Kenya rekodi yao sikuwa kodi emere mukuru rekodi natoko echikura kusema ndwami vitoko lihine vienseye hizi zinakuja zinapita Nyasaye utoko saburi iguru igachore to muchumbu machoge agakura igachore to MC machoge agakura hizi ni za kupita tu tunapita na tunasaidia wajenzi wetu nataka tushike vijana wetu wana wa mitobajenzi tobasugume Nyasaye uwanja wengine wapate opportunities in Dubai wande banya opportunities no na America ngena mundire unande gagaki nabongo baro kinga na irira bamure babiri batatu America na irira bamure 20 Dubai na irira bamure gete Qatar Nyasaye karamente chinguru nitajitolea tumalize umaskini imeyabo machoge urabye ito chiwamos abarai bakwanire gaiga tutwange tyode tugwatise gina moraye ode bwensi umolisia mokoroje ningo sigete nae wasomi boy nogari ogantebicho moraye mambi ngaki eria ikire ona etigere bo MCA ni manenga kingokore Wanchumuriria gutambuka kuri chinsemo chetu cha Gusii nkora kwira somo timoko keigo ase tukuracha kumira mate kuri ndingo sabanga to usuka usogenda kiagera ntori ne chiriboti chinyinge monase abanasiasa bali abanene yasimeyense ya Kenya aya babwate asiri tukuria rero ase chikmono monase misangerikano yichikanisa ao togendale Eye Nensoko TV Oboroso bw'Umugusii onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobo yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'Umugusii.
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde asoko twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyorera libaga lya bene kwaegwa migerio chisemi nobosemia igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotugi bokumererwa make tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba wika chinsa isato asomuro bere oboremi nobotugi ekero ture semia mange kura sabaremi chini gongoro kwa pathway machine asomuro bere boboremi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijano umozu bataya mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwo kongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwe andaje tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Bia mono kegima na kwariganirie toske mutwe asoko gendera kwimanya na kongu kumanya ikige kogera baraibande bali mamincha na magenderero a Kenya. Eye ni ngana yo moraibwense Moske William Ruto imeye county ya Uasin Gishu ritukulia rero ase abaterera gose ase abatarera abamenyi b'echinsemecho magega ya matuka mange gweta otebire iganga yaye no kwenekia ubwatanira abantu bebisaku byonsi kubabekamo na kuiwe birengerero byabo asalia baganitie imeyense ya Kenya.
Nafasi niliyopata kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya ilianza na nafasi mlionipatia hapa nyumbani. Mimi nasema asante sana. Na vile nilikuwa mtu wa bidii hapa nyumbani, bado mimi ni mtu wa bidii katika taifa letu la Kenya. Na ndio ni kwa sababu nilisema katika uongozi Mungu amenipatia, tutapanga vile sehemu zote za Kenya zitajumuishwa katika maendeleo ya taifa letu. Na hakuna sehemu ya Kenya, vile nyinyi mnaelewa, kulelewa kwetu hapa Uasin Gishu, tumelelewa na jamii zote za Kenya. Na ndio sababu ni rahisi kwangu kuunganisha jamii zote za Kenya, kwa sababu hiyo ndio msingi tuliopata hapa Uasin Gishu. Kuna watu wanafikiria ya kwamba kuna nchi zimeandikiwa kuwa nchi maskini. Kuna viongozi ambao wako na matatizo sana na mimi kwa sababu nimesema tujenge manyumba, tuondoe watu kwa slums. Kuna watu wanapiga makelele ati mbona rais anashughulika na kuandikisha wananchi kila mtu awe na bima ya afya, kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikiwa wawe watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the Constitution does not envisage a democratic and a poor nation. The Constitution envisages a democratic, wealthy, and prosperous nation. Why we cannot sit together? Why anybody has a problem with us sitting together as a nation? Are you against public participation? Are you against citizens coming together? Are you underestimating the power of citizens of Kenya coming together and discussing the wealth, the prosperity, the development, the future of our country? Or is it that you have no ideas? Or is it that you have no vision for Kenya? If you don't have a vision, millions of Kenya have. No muwaziri w'uburundi bwaime Kipchumba Murkomen nero momochirie Rigathi Gachagua ase okulindokia mang'ana ayatebire arayoborimo iguru yemeroberio ya serikali na kwa Kenya chiriboti cy'ubutantanu gukwana miye kanisa ya ACK Chepkoilel Uasin Gishu umorokire Gachagua koba umurai utaisaini ase abisenene gesense ya Kenya yanyorete ubosibure. Tulipoona wewe Mheshimiwa Rais ukizindua ile vision ya Kenya, ya future ya Kenya, na ukasema kwamba hiyo vision ya Kenya kusonga mbele, kama itakuwa ni ya miaka 20, 30 ama 40, ama itakuwa ni vision itakaa namna gani, ungetaka mabadiliko ikue ni ile maono ambayo itakuwa tofauti, itatoka bottom up. Wewe mwenyewe umeanzisha safari na umetuita kwa mkutano tarehe 12 mwezi wa 8 ambao itakuwa ni launching process ya kuhakikisha Wakenya wote watachangia katika ile maono ama plan ya Kenya ya future. Haitakuwa plan ya viongozi. Wale wanasiasa wamekuja wakisema ati hatutakuja mkutano, hatutashirikiana. Nani aliwaambia ni yao? I want to warn all politicians, whether you are in opposition or you are in government, the safety and the security of the people of Kenya is not one of the agendas that you are going to use to play politics. Nimesikia kiongozi mwingine juzi anaongea kila mahali, anasema nimeambiwa sijui na intelligence, nimeambiwa na DCI, nimeambiwa na nani, trying to posture as though he is collecting gossips and rumors around the country. Let me say this. This is the first time in the history of Kenya since 1963 that we have had the most irresponsible leader who has occupied the highest office in the land. If you see any leader who has reached the office of a deputy president, even Kalonzo himself, even Matiang'i, who has been Minister of Security, you can see they are conducting themselves in a more organized and honorable manner. Lakini huyu mtu anaitwa Gachagua, it's shame on you. Everywhere you speak, nobody believes that you even one day sat
in a Security Council of a Republic of Kenya. The way you are disparaging the security sector, doing politics with our security systems, doing politics with our security officers, we want to tell you, shame on you. And we are not going to allow you to continue saying things that are not true. For example, Your Excellency, nilikuwa naona juzi, mtu anasimama tu anaanza kusema, ati rais ataenda kusindua Vision 2060, nimeambiwa na NIS, nimeambiwa na DCI, na ni uongo tupu. No murai w'ikiama kia Wiper Kalonzo Musyoka oburirie umurai wense William Ruto gwikerania maroro y'umwaka w'ekiribu 2030 korengana ne katiba eyo yarosetwe umwaka w'ekiribu 2010 ase gukora mugima y'Abakenya kororoba boigoboririe abaraibaria bakona kumwatura uyo kabiri umurai wense Musike Uhuru Kenyatta bunanere okubarobereria ensemerie kwamiria serikali komoa amasikania ye asekiagera ensemeyo ekwamiria serikali nere nemerobero yabo abanyene batarikorawa nundi bwensi. Yaani kiongozi mmoja kwa bunge amejitokeza wazi kwamba walikuwa wanaongwa wazi waende wakamtoe kwa mamlaka Mheshimiwa Rigathi Gachagua. That admission peke yake inaonyesha wazi Rigathi was improperly impeached. By your own admission, Bwana Junet, umekubali mulifanya makosa. So all of you actually, I think in terms of the public ethics, Provost, there's chapter 6 of our constitution on integrity, national integrity and cohesion and all of that. Ikiwa viongozi wenyewe wamekiri hadharani kwamba waliongwa, wao kuanzia na Junet Mohammed should be cited as persons never able, they will never be allowed again to hold public office because wamekubali walikubali wazi. Na number 2, Rigathi Gachagua should not even be thought of as somebody who has ever been impeached because hiyo mamlaka pia ilionyesha. And the idea is not Vision 2060 ya Bwana Ruto. Vision 2030 ilikuwa ni muundo mpya ambao Kibaki na sisi wenzake tuliangalia tukaona we wanted to make this nation a middle income country and enjoying high quality of life that is elaborated under Vision 2030. Badala ya high quality of life, watoto wanachukua wanawekwa kama Billy Mwangi hapa. That is not Vision 2030. What you need to do, Bwana President, is to make sure that this country lives in accordance with Constitution 2010. Hiyo kwanza tuanze hapo. Nimeona wanaingilia Uhuru Kenyatta in the magazeti. Uhuru is a retired president, but he's also the council chair of Azimio la Umoja One Kenya. So hiyo story kubwa unataka kumweka Uhuru aonekane yeye ndiye anapanga, sisi tunajipanga na tuwezi kupangwa na mtu mwingine. Of course Uhuru is the chair of the council of Azimio. I'm the party leader of Azimio. So don't panic about these things. Don't make Uhuru Ruto aanze kumrukia Uhuru, aite watu wa KRA waende waanze kumnyanyasa. We respect him. He's just there to make sure that as a political organization, Azimio la Umoja One Kenya moves to na inde mwachomorire gitotigarita sensemo ya siasa cia Kenya umurai w'ikiama kia DCP Rigathi Gachagua otuguteirare chinkwana chomurai wense asekeria guteba no konyora kurwa guseno no konya kurwa chira chintambe chimiaka iribosio kolende osinyirwe gwikirania chiria aliereta Abakenya ekerataraswase obugambi omotebirie Abakenya atibaganite chira chinde kolende nigo baganite amakorwa na amonchoreria ase mono chi sector chiria achioboremi. Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta Vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya doto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana. Hii ya kutoka Murungaru kwenda Tarasha, pale kwa Kimathi,
bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana. Tukiingia mambo ya kilimo, mambo ya GML, guaranteed minimum return, tulikuwa tumekubaliana na William Ruto kabla hajachaguliwa. Na hapa Nyandarua tulifanya economic forum. Tukakubaliana mambo ya viazi, mambo ya carrots, mambo ya barabara ya kupeleka vyakula sokoni. Hakuna kitu imetimizwa. Sasa uchaguzi imebaki mwaka moja, unaambia sisi ati tuanze mambo ya vision ya 2060. Na hiyo maneno hatuwezi kubali. Ukiangalia mambo ya miwa pale katika magharibi, kabla William Ruto kuingia kwa ofisi, 1 ton ya cane ilikuwa 6,500. Sasa imeteremshwa mpaka 5,000. Wakulima pale magharibi wanalia. Hawa wakulima hawataki mambo ya Vision 2060. Wanataka bei ya miwa ikuwe sawasawa. KCC hii ya Nyahururu imefungwa. Maziwa hawajalipwa mwezi 4. Ile pesa ilikuwa ilipe wakulima ndio imekuja Olokalau, ndio ilikuwa na mwagwa pale. Na hii mjumbe wenu kwenye alikuwa anabeba pesa na gunia. Imejaa kwa boot pesa ya wakulima wa maziwa. Pale Nyahururu KCC imefungwa. Ile ilikuwa nasaidia wakulima wetu hapa Nyandarua. Na wanafunga kwa sababu wanataka wainunue. Wangetaka i-collapse wanunue. Hayo ndio maneno ambayo watu wanataka kujua. Omwancho murigeria ekino chiriboti cheito asoboto bwa rero nenengwa kambiya muno ase abararia nabariki baria baenekia nga chiriboti chagwikire asenchira yoboikerano isiko ya Gusii boigo na gaiga somocho Nairobi na wakirembya muno nengo sabanga togenda alikyagera ndabo chinsa isato ntobwate amangana maya asenchira yoboikerano kabano botuko buyere tariane nidi namora.